বিহুত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ উপস্থিতিত এক ঐতিহাসিক স্থানলৈ লৈ যাবলৈ সক্ষম হলো। এই কীৰ্তিত্ব অসমবাসীৰ কীৰ্তিত্ব, এই কীৰ্তিত্ব আমাৰ বিহুৱতীসকলৰ কীৰ্তিত্ব। মই সকলোকে পুনৰ এবাৰ ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিছো। অসমৰ অশ্বমেধৰ যাত্ৰা এয়া ये बुले बिहु सक 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 सकी धिनकिती धिन दाओ दाओ। ये बुले बिहु सक सक सकी धिनकिती धिन दाओ दाओ। धिनकिती ढोले बाओ। ओए ती ती तोल पे पाबा। अब माननीय मुख्यमंत्री एक फूलों का हिस्सा और आशीर्वाद की एक सुंदर नर्सरी की पेंटिंग से माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करेंगे।